Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons. Ons is hier besig met die Kersverhaal en ek wil vir jou lees uit Lukas 1 vanaf vers 28 af. Hy sê, Gabriël het aan haar verskyn en gesê, ek groet jou, geseënde vrou, die Here is met jou. Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engel se begroeting kon beteken. Moenie bang wees nie, Maria, het die engel gesê, want God het besluit om jou te seën. Ek hou van hierdie gedeelte, die Here is met jou. Hoeveel keer groet ons mekaar met hallo, hoe gaan dit? Nee, goed dankie en jy, nee, goed dankie en dis verby. Die engel groet haar met hierdie woorde, die Here is met jou. Kan ek en jy nie eerder in hierdie gewoonte kom om iets te groet van, die Here in my groet die Here in jou nie, of God met my, God met jou nie. En is iets van wat gebeur het hier, nee? Dis Jesus het aarde toe gekom. Die Here is met jou. Vandat Jesus aarde toe gekom het, weet ons dat God in ons leef, dat die Heilige Gees in ons is. Kom ons begin mekaar te groet met die Here in my, groet die Here in jou. En ons raak meer bewus van God met ons, Immanuel. Kom ons bid dit saam. Dankie Hemelse Vader dat Jesus aarde toe gekom het en Immanuel by ons is. En mag God in my, die vriende om my groet met God in hulle. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan en sien jou weer môre.